Isa sya Vilingi wa Mauvoo. Ni sabika saa 3:30 cia wiyo museisia nina wekwati wende na kwithiwa na kiwiyo cha kwaila na ende ni saa ya ukwata Vilingi wa Mauvoo kuyetwa ninyi Veronica SYOMBUA na Sharondinda aitwale Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu ikatembe ukwata latumanengete uito utukuni wa umundi alatukumbanesye ni vamwe na Musumbi kuweta o mituki nza tai kuthinikiwa Jessica Mbalo kukadhi ya Ruto kwa kunenga akamyana serikalini yake. Chalo cha utongo iwa Alfred Mutua na Penina Malonza kiiliata nusungiwa. Ateteima lame mamudha memwanza kuteta kwa kwema kusakuwa serikalini ya Ruto. Vilingi wa Mauvoo. Musaisiano tukwatene Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Tumani mukuvyo no tumekwa namba ya ili 3-9-5 nina wekwatio ni tukutambane mwengi na muthia wa Mauvoo maito. Musumbi William Ruto ni wathana athina wanza ila ikumbelete isio mbingi va Kenya tai kuthonikiwa o mituki ona kutwika nthi ya Kenya tai vandu vathuku kiukwati kwisianiwa na miaka miongo ina mivitu uneni uyu ka umuthi malahwa watongwese Umbano State House kunananisia maundu makonetie nza wengine wasya tavaile kwikiwa mitalatala na nzia ya kuthuia nthi ya Kenya. Boniface Mutisia na Mauvoo. Munyaona nza kana yua wende na ikumbela isio mbingi va nthi no ya Kenya. Musumbi Daktari William Ruto yoneka kithitoni choveta mathina la methi tuvona methi to maiselesya kithito cha kuthenikia thina uwanza isio ni mbingi that we have this consultative and development partners and also no chumwa kivala liuminanili na kuma serikali nene kunyaikiwa kaundi mbewa miongoli na ile vanthi ya Kenya ila siende na ukoneka muno ni thina u 50 trucks 20,000 bags of rice, 20,000 bags of beans. Na yu muthanyani wa umuthi Musumbi William Ruto ni wetho na kikalo kimwanya kunenanisia maundu makonetie nza vanthi no ya Kenya vala wawetakana mathina onthe makonetie nza na munyo methiwa maithinikiwa na kunenaniwa nthini ofisi wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua. 3.5 million citizens in the Republic of Kenya are today severely affected by drought, not to mention livestock. Mainyiva utalo wa andu milioni 3.5 vanthi ya Kenya ni makonekete ninza na munyao na yu Musumbi Ruto ni wawetangikana vena vata munene wa serikali cia mutio konela nene kuthukuma vomwe kwikirikana vena nzemba ilusi ya kunenanisia na kuthinikia mathina makonetie nza na munyao. And on a weekly basis we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. Vala umundi nene avomane munene wa musini wa Ilovi kana State House Ruto wathingire lengi kana nonginya metheo ndele kona nitwe na maundu mauthinikia nza na yo ithiwe ithukumanesa na kwikia mawalanyo mailu kithitoni cha kugithekana ukwati wa nthi na Kenya ni watumika kwitana mwene nthi na yo evinda ya munyao inendea na utandika kana kunyamasya andu aingi. We now have a plan of action to build on the plan that existed before to avert any untoward further suffering of citizens in these areas. Mutongoi TV nyene toboni Mutesia.
Muyumbe wa Kibwezi East ungu wa chama cha Wiper Mwandu Jessica Mbalo ni wakadhi ya itambia ya muthenani wayo ya Musumbi William Ruto ya kuolota utalo munene wa mwitu nzamani yake ya maminista vala mwitu Mwanza molotilwe na ingi atatu kunewa miana ya kiwango kiu cha uminista ainene ya sokoni wa Kambu sub-countini ya Kibwezi kabidani kala watu wa isi iseso ya kunenga na ilovia siya uwezo fund. Jessica ni waweta yuta ibuso isio kwa mwitu kuyona nyautoni wo ndini wa miana kivolukanyo ya utongoi. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu. Ayandamana na Deputy County Commissioner wa Sub-County ya Kibwezi Paul Wanyonyi kunenga na ilovia se uwezo fund kwa ikundisi ya mwitu Kibwezi tumelono wa siwa county ya Makueni. Mwandu Jessica Mbalo wa wetetambia President William Ruto kusa kwa maimiva mwitu Mwanza tama minister serikali ni wake tawona nyo wako ya nesi ya wadho wake wakuweta uyananu wake mevai na ulawithi toisukumiwa kwa vinda ya saa vandhi ya Kenya. Nataka hata kushukuru the president kwa sababu ya kuchagua wamama kwa cabinet. Na inone ngelekano ya mwaitwa tuweke viti tuyala tusiaite ta promise kana itwaka nitu yuthu kumatwane wa mawe. Na kwa ndi mundu muka ningusisya maslahi ma mwaitu na nau. Na tuyitia na wetina tio wo. Tio mocho ngo kitu mathuko maonde nekana tumie uchako kwitu vale wetata mbunge ni mekwitho maikwatamba wa mwitu akwitho ma minister hila masito maume utha kwa mbunge ni Jessica ongi wa weta vena vato wa mwitu kuendea kutonthio kiukwati weyo na nyakie kwa kunenga na kimanza cha shilingi milioni ina katuno ina kwa ikundi mbe wa miongo tatu cia mwitu kuma kinando cha uwezo kuiendesya. Omundi nitwanenga ne 4.4 million shillings ila siuthi kwa ikundi miongo itatu na ile cia mwaitu nditunga muvea nundu wa mwaitu nundu wa kwikanesa ikundini ngwata nionzeo maende na kwikanesa katika table banking na mbesa ini tuonete undu simekite kumatethia kavina ni wakaua ikuli ya mwitu kuendea kukwata na kusovi ikundi na kuendea kususilovia sia kuiendesya na kuiyo kila kiukwati. Nimakwata mwana ona wa uhulana nimakwata ona mbesa makatoa sukulu makaivya visi naitwa madha kumongela mbesa inge na tuimaite ya basari nikana withe misi yitu na ya silva mithanesu mini tusiokie kibilani otuende na kwa senia asante. Sisi kama serikali tumeamua kushikana ndio tufanye kazi pamoja na kazi ya wananchi. Na ndikuli ya mwaitu indi mwikathi kuwa mikate sionthe kana ti ugo lakini ukenda kuoga umuthi uketungio mubio baini mutu omwe tiongina weguo moyo kana ili tiongina weguo moyo. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma Kambu, kaunti ya Makueni. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela no atumbanisia chalo cha Dr. Alfred Mutua na ulandini wa serikali ya Kibaki wa emuneni wa serikali na itina wavo wasakuata gavana wa kaunti ya Masaku kwa ilungu ya miaka 10 na mudhanani wayo avikia na kunyuvwa ni Musumbi ta minister wa maundu Mandisi Anzaka na foreign affairs. Dr. Alfred Ganga Mutua. Dr. Alfred Mutua aseto kamba wa mwalava kauntini ya Masaku na kasome imanisioni sikivuthukanio vanthi ya Kenya na nthi cia nza maundu ma mikomukanile na wandiki wa Mauvoo. Ono wevo Dr. Mutua ethitu na nguma mbingi vanthi ya Kenya kuma na maundu ma kivuthukanio ala wikite maundu ala methe ya kivuthukanio na wikwatio wa nenthi aingi. Na niyo ni wasinema nuni kahasindwa andu matao na metho kuma sana wasinema niyo na mema nakala mundu wasinema nathela au mwaka thilengi kwi mwakani wa ngilile na inandini wa serikali ya Musumbi Mututia Mwai Kibaki. Dr. Alfred Mutua ni wakwatie vuso ya uthukuma serikali nesu kuma mwaini wa thanthatu mwakani usu wa ngilile na ina vala wathukumia serikali nesu ngina mwakani wa ngilile na 10 mwanani wa muneni wa serikali.
kuma vau itina wakatiba kangilile na 10 kusavwa vanthi ya Kenya na nzevenzao ya serikali cia mutiuko kuka. Dr. Alfred Mutua ai umwe kati wa magavana miongoni na muonzala mataniye matunda ma serikali isu cia mutiuko itina wa ene nthima Masaku kumusakua na kumunenga mwana wa kwitha gavana wa mbe wa kaunti ino ya Masaku. Watongoisi kaunti ino tethianisye na Bernard Kiala. Kiongozi mwana mina wa gwambe itina wa kuwethwa kithitu matuku 27 mwezi wa katatu mwakani wa 2013 ni wathukumie kwa miaka isu 5 vala ingi kwi mwakani wa 2016 unesio usetuka kuma chamani cha Wiper Democratic Movement na asove chama chake cha maendeleo chapchap vala withitu ndaelesekana ena ndoto ya kuite kivila cha usumbi nundu ingieti endai kuthibala mukamba ukukwata kiu mana itambia yake ya kusetuka kuma chamani cha Wiper Mutua ethitu ni vathukanio mbingi kati wa tongoi siamani siki vathukanio urula withitu nukilia makulia kwa ene nthi kuma va ile mbetani ya ukamba itu muthiwe tambai. It's very serious. Si siasa ni very serious. Jidela tene kuti asai Kalonzo wawe ndiye azimio asiokai baya mukamba mwewe aendie eweka ivindani ya umandha kivila cha usumbi chama kicha maendeleo chapchap kinaiungua ngwatanio ya azimio la umoja na itina mutongo yuwa chama kicha maendeleo chapchap esa udhamia kuma ngwatanio isu ya azimio la kulikanthini wa Kenya kwanza kwa kilona wetie kana vaina wiki ku tendo mia kana watu buthia na itu tambaya mukamba tibuthaua itumonia kumana na itambiu ya Mutua kuma ngwatanio ya azimio la umoja na kulikanthini wa ngwatanio ya Kenya kwanza ni wisie kwikethea vanene itina wa musumbi Dr. William Ruto kwi muthani wa iyo kumutangasa kwitha minister muveani wa maundu manza kana foreign affairs vala yu Mutua kwitha ndathukuma nthini wa serikali ino ya William Ruto na kukwata ingi vuso ya uthukuma serikali ino. Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua. Daniel Mwankila, Mutongoi TV, kauntini ya Masako. Muthethani wayo musumbi wa nthi ya Kenya no musakuye Penina Malonza kwitha minister wa maundu ma utalii kana tourism na ulaho munini wa governor wa Mbe kauntini ya Kitui Dr. Julius Malombe na nthini wa usakwani muvitu aye makuya nyakula cia kivila cha ndongo yaka o kauntini isu ya Kitui na chama cha UDA. Onesmus Chalo ni watumbanisia chalo cha Penina Malonza cha utongoi. Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. Penina Malonza ni mwa masieto kati wa alama minio kimanguka cia Mbe ya Kenya tina wakoloto ni musumbi William Ruto ta minister wa maundu ma utalii na nyamusi ya kitheka. We Penina Malonza no Penina Malonza asieto tuini wa Itumbe location ya Kibwea sub-county ya Mutomo Kitui cha Ibiova county ya Kitui. Penina amina masomo make ethiwe ethukumana na makundi matema kiserikali alama twaisi yangu atanio na makanisa na ukana kunengana hotethi kwa sianila siumete mesini la mivinye ya kiukwati kuma mwaka nuangili mwema na kenda miongo kenda na itatu muvaka mwaka nuangili na 11 malawati ya usu na kulika maunduni ma uteti. Penina nualikile maunduni ma uteti mwaka nuangili na 13 tamunini wa governor wa Mbe wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe balani umwe wa alama mbisi serikali sia Metiokova kaunti ya Kitui malawa thukumia kwatia kianda cha munini wa governor pandu ve lungu ya miaka ya 5 etino lungu ya miaka ya 5 kuthela Penina ni wakwatia ni David Musila kukita kivila cho governor kaunti ya Kitui onyuvani ni wangilili na 11 tamunini wa Musila balama asindwe masembani makivila kiu mwaka nusu wangilili na 11 etino wa David Musila kunguthulwa ne Charity Ngilu. Mwakani wangilili na miongoli na ile Penina nunongamia kivila cha ndongo ya kaunti ya Kitui ngwa chama cha UDA walona vyuka kaunti ya Kitui imanda kunyuvata mutongo wa kaunti ya Kitui pamana kukunea maleve ngwatane ya Kenya kwanza kaunti ya Kitui na wetete kana muradi wa umadamu unatakie kidhisono kile tuko muuma na ndika atuteja akawilikilia nikenda supply kibuba itina wanyuvani kutwai wa mwandu Penina nomboke ewa kelendeni wa masemba makivila cha ndongo ya kava kaunti ya Kitui itina wakukwata talo wakula ngile miongo mwanza na nyanya maana mwanza miongo nanda na itatu valona sindana na ateti ange mwanza. Penina nuona kwa talo munene wakula ya sianyo na ateti alange mano kitaivila kivathukanyo kaunti ya Kitui ungua chama cha UDA balava yu mwona kwa tambe wakula ngile miongo 5 utalo uwe munenge Penina utonywa kwethia ena wasia munene va kaunti ya Kitui. Tuko Kenya kwanza kwa sababu tunajua already the
Penina no kunikilinikana ngwatana ya Kenya Kwanza na kwati kilungu cha miongo na mwanza ilwaya na chakula va kaunti ya Kitui pala kaunti ya Kitui ni na tongo senotalo munene wa kula ila ngwatana ya Kenya Kwanza na kwati kumelembetani ya Ukamba. Itumisi ya Penina Malonza kuolotwa ni Musumbi William Ruto sione sieva chambe Penina kuithia na tongo senotalo munene wa kula kati wa ateti ondela mano kitaivela kivathukanyo kaunti ya Kitui ni kimo cha kitumi cha Penina kuolotwa ni Musumbi kuithia Penina anayenthini wa kamiti ile na aswani ya maundu moteti wa ngwatana ya Kenya Kwanza ile mbetani ya Ukamba ni kitumi kingi kimunengi ya viso ya Penina kwa samwanya wa minister. Mama, tutapea Ruto kura zetu pamoja na za wazee wetu pamoja na za watoto wetu. Kwithia munini wa Musumbi awetie serikali yake akanengo tongo iwaka kilungu cha miongo 5 ilwaya na nthini wa thukumi wayo. Penina ni umone yumiti kukune malevi Musumbi William Ruto na kuthosia mawatho ma chama cha UDA kaunti ya Kitui. We stand by and send you and say this. Tunataka cabinet ministers 20% kwa serikali ya Kenya Kwanza. Tunataka chairmans wa boards 20% kwa serikali ya Kwanza. Na wamama pia wakuwe. Na tunapoandamana muangalie agenda. Tunaona hii msunguko haina mama. Penina olotlo kuangamia Mauvoo watalii na nyamusi ya kitheka. Mauvoo la withito wangamieto ni Najib Balala ungua serikali ya Jubilee bala kuisila mutando wa mikumukanili Najib Balala uthokisye kwa oloto kwa Penina na kuetanua kumukwata kwoko ndinu wa thukumi wake. Penina ena kianda cha kukilio kwa tuwa Mauvoo uo kivalua chumo kimuvalu kila mwandu Penina cha kukilio kwa tuwa Mauvoo uo itina ukithia wevulwa ni madhina uo wa corona walika vandhi ya Kenya. Penina Malonza nuwa wambe kwa oloto ta minista kuma kilio ni mbunge cha Kitui cha ithio na ingi ni umweka tuwa maminista atatu alama mini ya kwa oloto kumelembetani ya Ukamba. Kitui cha ithio ikinondwa kutani itina ukithia kita kwa ta minista valama minista serikali ni nene siatene va kaunti ya Kitui medhi utomenyu wakuma Kitui cha kati wala Charity Ngilu na George Mutwandoto mathukumia mamini serikali ni siatene mbitu na yo mwingia yulo Kalonzo Musyoka ni wathukumia minister serikali ni siatene masito mama minister lama mini na kuetwa ni Musumbi medwa meitha kwa mbungeni no kana kuthuimwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Itina wa Musumbi wa katano wa nthi ya Kenya William Ruto muthanani wayo kutangasa maminista serikali ni yake na ile mbetani ya Ukamba avikia kumsa kwa ula na gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua kwithiwa minista wa maundu manthi sianza kana foreign affairs Penina Malonza nake aine wa Mauvoo wa utalii kana tourism UNND ile mbetani ya Ukamba nimeonekie mayumya mawoni moyo wa kusakua kwa na valamu adikiitwa Mauvoo na musangi watumbanisia Mauvoo wa Musumbi William Ruto kuolota maminista serikalini yake kwiyo ekalima ile mbeta ya Ukamba yuni mume maoni mo kumana na moloto monena na kamemeka kama bisa kamutongo yekalima musuwa mwinge kaunti ya Kitui ni mamukadhi ya Musumbi kwa kumolota Penina Malonza kuma Kitui kia dheo Dr. Alfred Mutua uvamuna Monica Juma. Tungia rais wito Dr. William Samoei Ruto Mauvoo munene nulondo wiki Ukamba nigwethano tunyuvie ma minister eli aza atunyuvia minister Kitui Penina Malonza ulaniwe unaye wa UDA akwenda kivila cha women rep na atukiria muno Akamba nigwethio na serikali ile na bitie ndatambwa Kitui tuketha na minister za kuye ma minister pala usisi siene katake ekieneza muno nundu aza kuye ma minister maasila twitonya kwaje kananga mena kindu azio za kuye nandu momete misiete kindu nandu tuna asulea na moko ta Penina Malonza ekali ani mamwenda Musumbi kwenise mawatho make kwe mwanenzi wa mwingi vala wailese kana katilani mwingi na Kitui nikenda kutuikithia musi uwa mwingi kaunti kila tukulia ni alilikane kaunti ya mwingi ila watu athie atunenge kaunti nundu yo na otonyi itigilo na athioka otwatha anatha na mawathano atezi kalbakethwa beliata ininga ya muonekania alikonisia Ukamba wa Masako na kuonekana ya Machakos kila kinatangazwa ni president ma CS niona nune kieneza tuza kuya kambali na niopwe muthukumaneza na basi ile itiele ni request kila no mana katongelo mundu ole kanomwe na ito tugithukumwa tunojo twenda ulona gavana Masako Dr. Alfred Mutua niona issue nengio neyo yake actually
kaunti ya Makueni na Kwene nthini mamutula muti Musumbi William Ruto kwa kila maweta kananda na molo tandwala methia wana monzunzini wa kabineti yake. Kweli twasine tukwati tokamba no tukonzidi wala ndipethe iwe na regional balance, lakini twina andu a meta wa alemavu na twina mwasomu nitukwenda at least within ma konzidiwa na muno ila mindo ya 5% within ya reconsidiwa ingi zaidi muno nundu our president nitukwenda usisia muno alemavu matonetha me employed. Ingini maelisa kana minister walotiwe wa utalimu andupeni na malonza mena wikwatukana nukuthinikia mathina laikali amethitu makusilata kunyamaswa ni nyamasi ya kithekani kuma Sava National Reserve. Nundu yu tourism nuthengeia nundu Makueni na Kitwiti baza muno maishu wala twithana mopa asasa nundu nithitu bakene na National Reserve ila nene asafo mathina na tuthitu maitu thinya manzou biti cia ya mbwisitu na mu na nzoka nimekwitha yu maisi wanesa ni kwitha twina mundu mu witu ula weyeto baki twi wawese mathina su twithana mo na compensation yutela ya nzoka ya betiwe ningona Klaus Chuniki uthikiri visit wengi andu wange noni omana support hiyo ouda ndio matete, lakini tuna expect ya tayo Makueni county nondu tuona andu maitu ukamba generally ukamba no tu ku appreciate, lakini Makueni county peo na netunabini huo kidogo, lakini no tu boya William Ruto ari visit obaini tumiana tu kwasi ukuongela tu kwa point withe no watu ose andu maitu. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Ngewaisu ya Lina Musangi ne kutunenga ibuso ya kwata udhumo munini na ndisio kidio ingi na Mauvoo angi. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende wewe ngalite single ni kalito 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto na share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilendi kwa hii mbesa siako hii kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wochandwa ima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana support baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ne cha mbenzi wiyone au memesi kubindota na aka mesi kubandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi we nuthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwanundu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengeana na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko si Lobby Lois Plaza leluni Waletema Road kulianithia na Maximum Miracle mavisi ametha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela emailini yo ilani info@mountEverestCures.com
Nina udhocha ingi musiaisi ngwatanio ya siamasi ya kutetea mavata mandu alamela na mamudha memwana ya CDPOK yuni atula muti President William Ruto kwa kuvisia mwanya wo nthini wa unyuvi ulaunekie wanza maema minister kwi iyo ngwatanio iweta onaitina wa memba mo mbe wa milioni 3 kwikonya na iseso ya unyuvani na kwikia sai na musumbi Ruto ibindani ya campaign vai mundu wo ona umwe wimamudha memwanya unasakuwa nzamani isu impya ya maminista Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Unyuvi wa Dr. William Ruto wa maminista meviani kwa thukanyo kwi iyo nuwatula muti yuni andola metha na mamudha memwana ikundi ya kutetea mavatamo ya CDPOK iweta niyetele mile muno kuona vate umawo unani wandhinu wa miana yonde miongweli na ili ya maminista. It is so sad to ignore such a big community. Our population is more than 6.5 million. Ikundi yedi weta memba mo mbe wa milioni 3 meinaki siya kukwata mwana winini wa omo wa minister nokana kuyethua na mundu wa kukitia akisiomesa nene serikali nyakati. The government ministerial positions also need to have at least an individual with disability. Na yu President William Ruto hetelo kunyuvandiki maa kutoa miviani na maminista atethesia nuwathuthiwa maunyuvini anda koloni andoame mamudha memwana ondomwe na kuthukumithia wiwano ula waandikanie na moka vindani ka kampeni ula waina maundu mavata ala wailo thukumithia kwa vaita wa andua na ala methito mathia ya kuvathwa nthini wa serikali kivathukanyo mbetu. We've lost in the cabinet secretary, but we want representation in the PSS. We want to have principal secretaries. We want to have CASS. We want to be represented in the CECs, ambassadorial positions, commissioners, parastatal boards, CEOs, and many other state jobs. Rais ahakikishe kwamba mambo ambayo yalikuwa na muongozo wa hiyo disability charter yameweza kufuatiliwa. Yasiwe yakawa ni mambo tu ambayo yalitajwa wakati ule wa kampeni ndiposa rais yaweze kupata nafasi. Dhinwa za maimbia ya maminista mavata mo yu medho wa mokoni maminister thukumi wanthi mevae na mavata memwana Mwandu Aisha Jumwa. Representation of persons with disability in main decision-making spaces is essential in guaranteeing their inclusion and participation in social affairs. Article 177 in our Constitution envisioned such representation. We wish to pass our special congratulations to the elected legislators with disabilities, both in the National Assembly and the county assemblies. They indeed gave a spirited fight in the campaign trails, and to their constituents, thank you for looking beyond their disability. Tilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi janito Benjamin Mwaka. Thina wa kiwu inyamasi ya nende ingi kauntini ya Masako na mwenende kukulia serikali kusiucha milati imwe ya kaunti. UMCA wa ward ya Tala Jackson Ndaka niwawetakana na wiki kuna udhukumi wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na vya wailu atongo yonde ma kaunti ya Masako kukwatiani ya kumanda usungio wa thina wa kiwu. Ndaka inena kiitina wa kutambuka kusisia imwe ya milati ya kiwu kisioni chake ni wakulia enende yonde maiketikile kulika siasani ndini wa maiketikile kulicha siasa ndini wa udhukumi mwe wa kaunti ya Masako aiweta edhiwani vethi wa nangwatanio mathina maingi makavikia na kuthela. Boniface Mutisia na Ingewa. Ni ukithi na wakiunu kumbelete na kuendea na uvengesa maundu make la muthenya kuyenende ingi vaka undine Masako vala enende ingi methitu maikulia kusiukwa kuvukua kana kutungiwa kwa melati mwe ya kaundi ya Masako mevuma silanga na mavikia na kulindeka na tuisanesa kika na yune vinda ya munyao ila enende maende na uthinika na tuangie vinda ni ya mbua vala enende ya mekwate ya sema silanga kulika kiuno kumatethia ila methe wanathina tawa munyao. MC Jackson Ndaka weta kana yuno nginya vethiwe na unene nyamwailu kana muvango wa kwa ilia undu enende matonyo kwata kiuva kaundi ya Masako weta na choki katonyeka ethi watongo yelasa kuweva kaundini ya Masako isioni sionthe makethi wa maikwatania na gavana wa kaundini ya Masako kusungia mathina makiume kuoneka isioni mbingi. Na ndikulia gavana wa Masako Madam Wavinya tithu kumatingwatanio ni nake project ino ni lazima tuendesye
nzama ne yanenga mitalatala yayo bale navigatie tongo ni shem na mwandiki wayo ni manenga mitalatala bala manavigatie yu area noti ya kikatini ni area ithali na munao mwingi na ni kunidi ongelo ndobo ingita ile niwongela kana wekesioni chake nukwithwa ayati ya milati ondele vikie na ukwama kuvukuvu kwa masilanga na kuna mwene nthi wana kuongelanga milati ingi isioni ila sithitwo na munyao mwingi kana isu ila iteva kuve na mbusi kana kuno matonya ukwata kiwu igenda andu asuma kwata kiwu ti solve kiwu wize ithe solve kiwu once and for all ondu tunanene na governor chumani mwaini utui tusioka ngitu kwesilanga amaluba anena ukatha utongoi wa ngavana wa kaunti ya Masako mwana uthukumi wake ulaona niti matuku kauta etina wa kunengelelwa kana kwithwa kithitu kuthukuma kaunti na Masako ni wakulia nthi na maikesa udulute kwa ni mondu makoneti uteti na kulicha mondu make maendeleo siasani na kuvingisa uthukumi munini ula wende na kuonanwa ni atongoi wa thukanyo makaunti na Masako ndawa yunisiukie ngavana nurati abina yukwe na ndawa ikotala ni monie ya tutwa na ni monie tani siakanie tukwate serikali moko sawa atuyekana na siasa na ithio ndeti ikwatana sawa sindula sio ndo mwanguliti ubo wa basari sio ndeti tu thukumana nenu utangu ni akura na wangu niyi sawa ondeti tu thukumana sawa na bai mundu eitha ya muongoni na wandani kumava matungulu nyeni toboni mutesia na tuiminukilia tiumuthi musumbi numbula muvango wake wa ngovithia cia kwisila simuni valaomba na usu atwaiwa hotelini wa Norfolk musini wa Ilovi waweta tave kwithiwa na mitalatala misio ya ngovithia na tila yithitwevo ona uyovo ni waweta tuivika mwini wa 10 NND kati wa milioni 4 na 5 na ala mavingi twenza tame kwithiwa matona ukova ingi. In 2019, Safaricom of inclusivity. If I could just throw a number at... Fuliza was a very popular word in our campaign. And I'm happy that you are listening. And because you are listening, today you have made a very positive statement on matters Fuliza. First, I am very happy that between 4 and 5 million Kenyans will, by beginning of November, they will be out of the blacklisting. That is very important. The fact that they will now be out of that space is a very positive development, and I want to commit here that the government of Kenya is not against credit listing or credit bureau facilities. In fact, we support CRBs as a mechanism of instilling financial discipline in our financial sector. We do not, it's not our position that we are against CRBs, no. Our position is that we should change the model of listing so that we do not make it an all or nothing, and we do not criminalize, and we do not unfairly disadvantage borrowers, but we give them an opportunity to be listed, to be scored, so that we have a graduated list that people can work their way up. We have agreed, and I am happy the CEO of Safaricom has announced here that access to Fuliza, the interest rate will come down by 50%. Musaisa vauni vota vika muthia wa Mauvoo maitu ni kuendea kiwiyo cha kwaila. Kiwiyo mbovo jitungia muvea nunda kusa kwa Mauvoo ma Mutongoi TV na jitungia muvea onde ala mombania Mauvoo ma umuthi tiwanesa.